Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze ulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke. Leli-ke khona uzokwazi ukuthi nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloke ngikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So ongakwenza-ke wena njengamanje lapho-ke kuthi-ke ucindezele ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje ngilethele-ke ividiyo-ke yomunye womlisa-ke lana-ke eveza-ke omunye-ke wayesehambile-ke kwi-M_K-ke aveza ukuthi-ke usebuyile-ke kuyona-ke i-M_K-ke waveza nezindaba-ke ebuyile-ke laphana-ke. Kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina-ke nje kuphela into enza nje ngizodlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke. Ngicela laphana ukuthi masuzwile-ke le vidiyo lena-ke ungene ema-comment section-ke fusha umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke uthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke masicindeze nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke. Leli-ke khona uzokwazi ukuthi nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Hey, siyazizwa indaba. Siyazizwa-ke indaba zithi-ke lalela ngize nazo. Yiza nendlebe. U-General Secretary we-MK uthi cha ama-MK amahle. Ngeke ngihambe engakawuqedi lo msebenzi. Kunomsebenzi okusamele ngiwenze mina kula MK. Kunomsebenzi okusamele ngiwenze. General Secretary we-MK ke ingane zakwethu ubuyile. Hey. Ubuyile. Siyazizwa indaba. Ukuthi ku-10-111 wethu hayi lo we-Kaizer Chiefs, lo we-MK ubuyile. Indaba-ke zithi kwadlala ibhuluke endodeni iyatatazela nansi indoda. Niyayazi-ke leyo ndoda leyo. Uyabona amanye ama-team akakhala athi ngeke iSundowns ngathi isayina abadlali abaseqopheleni eliphezulu kakhulu, manje bona basakhona ukumelana nayo. Abanye sebezokhala-ke, uzozwa bazokhala manje bethi ngeke i-MK ngathi isayina ama-member aseqopheleni eliphezulu, thina sikhona ukumelana nalento ye-MK. Hey, siyazizwa indaba kusho mina uMacekeceke.